suada yang karele. Hai lumo. Kepu yang kajak hunan anu suada demali awakkah demi kepentingan partai awakkah? Demi kepentingan awakkah? Kajak hunan anu suada. Ya, so awakkah? Pu awak bila awak agama? Pu awak bila bangsa? Hana kabila bangsa. Andai saja awakkah kabila bangsa, hana ka pegot partai. Pu tujuan ka pegot partai yang menyokong kajak cimicua ke? Tujuan ka pegot partai menyokong tujuan untuk kajak cemecui sinan dibuka bumi Aceh. Ino hulean suada demi kepentingan, demi perut, demi keperut, demi kaso perut awakkah. Lumo palih kelah dum. Awakkah awak munafik ke dum? Awak munafik ke dum? Pegah meno pebut medeh. Ba agama Islam. Ba nu suada, ba perjuangan Aceh. Kamu hukum bah Hibli. Alah binatang palih kedung. Kamu sapat yang perute. Perute asai serban dum. Kawaba kira kabe tanuh pikarap mate pihnyan ka pejuang. Kon kapike ka agama Allah yang karle sedih nang Aceh. Binatang palih ke. Kacau ija-ija redak yang kasampuh punggung ke mentong binatang palih ke. Kayak hu nan anu suada le awakkah. Memang awakkah nak mikir kan suada binatang? Hana kocar kacir di nang Aceh. Karena but awakkah yang adu domba bangsa mulia alun. Tujuan ini ke pegat partai menyokong tujuan untuk kayak calon roh ke caleg. Menyokong tujuan untuk kayak cua. Kajak cuma cuai sini dalam muka bumi Aceh. Binatang palih kelah dum. Kamu sapat. Kamu sapat perti binatang-binatang utak ortodok. Bijeh sinogronyo, bijeh PKI awakkah yang mandum. Mandum ke bijeh PKI yang dalam partai. Hana petiro, ke mandum ke. Kapelikut nyong bangsa mulia alun. Kapelikut nyong ulama Aceh yang kali dibasmi, yang kali dibantai, yang kali dipoh. Hana kabuh yung membacut ke lampap ma ke. PKI serakah awakkah mendung yang dalam partai PAS. Binat